Rimarininchi. Rimarininchi. Punchaupa mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamu. Tukuy willakuykunata apamuspa. Amma sua malila makhilia matagatan si Pao Kangkich kong pelikon na kakachay kamos kanchi yapatawang revista semanal Rimarininchi programa yan chikuang nya kunang kakach kanchi rike chungkok niyo Julio Quillape Punchaupas hora pas 8:10 de la noche. Ora pas apora llaman ilay kuliach ko con nananya mo ora pas takia con nyachu ya manda kos genanya reg sega ko con ora pas con bien chena ja willa ko con ari que lo mando con mancha digamos que che willa ko con atanya chegap chana sunchi imainale que kenale un kachkan kichik Okhlegona pelegona con ang kay tutape kusisqachu llakisqachu imaynaraq rikay willakuykuna chayamuchkan riki por ejemplo kay yunkalawmanta chayamun kay willakuy que wapas detenerunku iskay chunka niyuqta riki chay mineros ilegales nisqanta armayuqkamata rika Armayuqkamata y chay mercurio nisqanta mercurio rik sirvi con riki chay qhuri mayllanankupaq apaykunam riki chay mineros ilegales nisqa mineros ilegales chay Madre Dios perico hayka kutanchik qawanchikpas kay yunkamanta mapakunawara planukunawara kaypim chay minería ilegal nispa rika hectáreas chakrata perdichishkanku chay perike kay Haperullanco, pero imaniscanta jueza de cuarto juzgado de investigación preparatoria especializada en materia ambiental de Madre Dios manam apimanku chukay apaita nispa chaynaqa posiblemente kachaykunqaku a pesar de que armayuq tatarinko chayntaq mercurio tapas makinkupi tarinko juezapa mana suficiente prueba chukasqa uqllaykunta imañama chayqa a ver imaman chaykunchipis imañama chayqa uqllaykuna palaykuna es justicia magayna tikranpakunao pruebakuna kan hinaptinqa amigucha kan oriqsisqachu imayna chaykanpas rantirachikunkuchu hinaspa manam kaypi prueba kanchu manam avanzanmanchu kayqa esto no tiene caso ninku mientras pitapas maytapas sejuyta munanki naspaqa no sejuna ponem nispami que wañuy kawsay hasta maymantapas ricuerachimunku tukuy imatapas rikuwawqillaykuna pallaykuna chaynan kay justicia peruana ñawsa wawqillaykuna pallaykuna chay justiciata wachaykusunchik yapatawan imaynataq chay justicia kaypi dibujucha wawqillaykuna pallaykuna ver kay dibujucha foto kaymi chay justicia riki mana yachaqkunapaq hawanman churaykusqa ya kaypi hawachkanchik kaytam chay qillqanku rika por ejemplo facultad de derecho ciencias políticas chay punkunpi kay qillqakachkan kaypi hawachkanchik warmita kay huknin makimi kachkan espada chay espadamiki huchayuq kaqtaqa kunkanta kuchuykunanpaq o sunqunta riki hurquykunanpaq makinpi kachkan balanza kaypi kachkan balanza
uñayga chunchaqay. Ahí está. Balanza chica. Kay peri justiciata tupun. ¿No? Mistima pesa. Hace pesa de la justicia, ¿no? Tupun que cae balanza chao. Maejin si llasan. Añero ninchu, manañero ninchu. Pero kay esta tuya chat ñawichan jawasun chay ñawichan mikachkan trapuan tapasqa. Chaynapi mayjin llasasqantapas ama hawananpaq y chaynapi riki, o sea, según kay justicia ruwaqkunapa rimarinimi ama mayjinmanpas sayapakunanpaq riki yaw llasaylla llasachunqa pero kayqa riki sumaq rimaypiq imatam nin ñawsa justicia. A veces riki justiciata ruwayta munanku qullqiwan rantirunku, amistadwan rantirunku, como caso Cuellos Blancos, ¿no? Como caso de Fujimorismo. Así que mana chiqap justiciata hawanchu. Aquí paykuna imaynanpi ñawichan tapasqa, no porque chay ñawichan tapasqa temi que mayrinpis llasanqina chay llasasqan nina riki imaninkum chayta de manera independiente, autónoma, justiciata riki nananpaq, churananpaq ninkumika. Ahí está. Espadayo kaynam chay logri justiciapa. Pero sumaqta chiqapta hawaykunki natinqa mana paykunam nisqanchu. Imaynam chay ñawsa riki, ñawsa. Chaqa nichkanchik qullqiwan utaq amistadwan utaq riki políticamente imawanpas llasarachinki como ñawsa rikukunchu wawqirikuna. Chaynapim kay justiciata hawanchik riki tikranpata wawqirikuna. Wakchakunaqa mana justicia kanchu, wakchakunapaqa mana riki atinkichu mana qullqi kaptin rantiyta riki, mana atinkichu. Utaq mana ancha amistadni kanqachu notinqa riki amistadpaqpas mana riki kay llaqta masinchikchu sino chay justicia ruwaqkuna chay atiypi tiyaqkuna riki paykunapi amistad kayta rin. Sichu wakcha kanki amistadniki chaypi kanqa notinqa kantaqlla justicia. Bien wawqiykuna paniykuna chay aschata qhawachariykunchik kay justiciata. Chayñataq kay Cuscopi kay nina rawraymanta hawaspa wawqiykuna paniykuna nina rawrayqa manam kunanqa riki escapaqñachu ñam riki nina rawraykuna kaypi wakpi hallakuykunña haynipallapish chaqaya kay Quispi llaqtapichu Chilawpichu maypichu kanpas chay anchaypipas karunmi claro wakpipas karunmi uklawkunapipas karunmi ima de que wawqichalay panichalay nina rawray chay nina rawraypi hasta imachankutas richkankunan si kañaykunmanku kasqa kay saksaywaman chay manachu takicha kan saksaywamanpi pukuycha nisqa. Entonces chaypis kañaykunku riki chaypik kachkan Cristo Blanco chay rumikuna kachkan. Chaypis kañaykunmanku kasqa y hapirunku chay kañaykuqninta chay kañaykuqninsi kanman kasqa lukucha ninkutaq. Chay sector Liwapata Qispiwara chay Cusco lawpi chaypi riki kay nina rawray kanman kasqa 15 hectáreata riki kañaykunku. Mana kanchu runakuna kirisqa uywakunapas solamente chaypi chay sachakuna upurun uywachakunachiki pisquchakuna, sapuchakuna, uruchakuna riki chaypi wañun. Kaypiqa apurawan pawarisqaku wawqiykuna paniykuna hapinankupaq yapirunku riki chay kañaykuqta. Incluso hawarisqaku riki chay nina rawrasqanta desde la municipalidad provincial de Cusco chaymanta chay centralmanta porque kay saksaywamanqa riki chay Alto Challanmi kachkan. Cusco llaqtapa Alto Challanmi.
incluso chay sacsayumanmi chay pumapa uman ninko rikaw según hilakuna bueno chay pumapa umanmanta punchaw rimasun chay Cuscomanta chay abuelokunamanta rimaspa rikaw y chay perike nin ari imaynataq chay nina paqarinman kasqa hukuruna riki uma unkuychay rikaw nisunchik lokucha riki kañaykunman kasqa paytaqa watucharunku imapam kañaykunki nispa lokuchaqa imay loku kayninpa wawqillaykuna pallaykuna ari que chay ruran justiciapas kanchun paykunapaqa yanqacha hapinku iskay kimsa punchaw deteniguspachi kachaykunqaku porque paykunapaqa manam kanchu caso presuchanapaq chay makiqkunaqa incluso umaymantam unkuna nispan riki justiciamanta escapanku wawqillaykuna chaykunapas kanmi yachachimuchkaykichik bueno chaynan pasakurun wawqillaykuna panichalyaykuna kay Cusco ninarari paqakuykunña kachkan mana chayllachu nin ña Cuscopi siki kunankamaqa pasakurunña diferentes lugarkunapi por ejemplo kayta ninrika jefe del comandante departamental de bomberos de Cusco David Taboada chunka hanchisniyuq incendios forestales ñam karun kay Cuscopi nispa chunka hanchisniyuq ña chunka hanchisniyuq incendios forestales ña karun según kay código penal chaytapas yapachaykamunku incendio o kay ninarahora imaypipas chaypipas chayqa delito según código penal delito provocar incendio contempla pena privativa de libertad de 3 a 10 años según artículo 273 del código penal pero manam kunankama pitapas pagachisqankuta hawanchikraqchu mana pallaykuna más rimari kay programa ñari tumpata avanzarisunchik porque kay noticias internacionales kakuchkanmiki a ver kay willakuypas chayarimun kay hospital regional Ayacucho mama imam kay hospital regional Ayacuchunchik pasakun doctorkunas qillarikurirunku hinaspas mana atendinkuchu utaq pasakachakunku wawqillaykuna pallaykuna chay pasakuchkan kay hospital regional Ayacucho iman chay doctorkunata pasan wawqillaykuna mana llamkayta munaspaqa ripukuchunkuya huktapas contratantinkurik chay hukkurik quizá concienciawan atendillanman wawqillaykuna pallaykuna kaypi kachkanriki kay principalmente programación y ejecución de guardias o sea hurakunapiya doctorkuna así chay guardia nisqantamiki churanakunku turnunpi wawqillaykuna pallaykuna hinaspa riki chay guardia ruwasqanku mina samaytapas qunakunkutaq rikaw guardia tukuruspa samakunku rikaw punchaw iskay punchaw hinachu sumakusqaku imanachkanpas entonces kay pasakun kay departamento de emergencias cuidados intensivos o cuidados críticos nisqanpi por ejemplo kuna ña kachkan Julio Piña kay junio pi hatipaykusqaku hinaspas tarinko tardanzas bueno tardanzas no tardanzas kunamanta rimas wawqillaykuna pallaykuna quizás justificable kanman tardanzas tardachaykamunchik chiki pero no tanto pues no ausencias anchay eso es ausencias injustificadas anchay michaqarik delito wawqillaykuna tardanzataqa ay puede haber motivos casos pero ausencias injustificadas no pues wawqillaykuna pallaykuna ausencias injustificadas imaninanta o sea falta kurun umanarin chullamka hinaspaqa manaya kayrayku wakrayku ninchu wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu lo más grave kay wawqillaykuna abandono de puesto en horario de trabajo horario laboral abandonaron puesto chay iskay
Chay tardanzakunataqa, bueno, a veces descuento con awan, que chayta solucionanko, falta con ataps, pero igual, pero falta que hay ausencia injustificada. ¿No? Munasparin, mana munaspa, manarinchu, chay ninami ausencia justificada. ¿Ah? Abandono de puestos en horarios. ¿Ah? Chay pasó a horarios laborales, chay pasó grave, por ejemplo, si bien es cierto que hay hospital marca Chanco, chay aparato biométrico nescawan, porque chaywan me que personalmente marcan ahí, que manachon personalmente marcan que y no tenga abandono ya ni que correr, o que le complegona. Por ejemplo, caso, kagay kaipi, kainacha tatareronco. Por ejemplo, marca y conce y hay kunampak 7:07 de la mañana, chica, y me naiga compasado. A 19 horas. Marcaron asistencia como si trabaja chican mampas hina. A ver, secretaría para con a ver, el tal doctor Jamoracho, a ver, cabay con chico, echa falta caramon, echa tarde aramon, echa maná, marcaron, sí, marcaron, debe estar en su oficina, en su consultoría empírica. Pero hatipaikun kumana tarikun choje con pelegona. Mana tarikun. Chaypa un sutin abandono de una película de trabajo. O caso piñata falta coros jaricao y justifican pajarique papel te presenta ahí con caja de papelita de salida y cachcan miñoga paga nispa, pero institución kuna per ima institución pipas si un trabajador formal can quien tenga recursos humanos para maquin pimkanki para iconan permiso, claro, primero jefe, que después jefe quiere que recursos humanos venga y recursos humanos te justifica o icona para icona. Entonces, falsifican, cocha icona tapas, justifica con anco para icona para icona. Ay, chaya tarike, minta. Ñari que programas jacoña cirugía general emergencia nisjanta. Aparentemente chaypi tarikunan, pero jatipaikun que naten cancho doctor ni cirugía picancho ni emergencia picancho, o sea chayga abandono de cargo baño mancho pasaco, no sé, podría ser. Chaynallata ninta según cámara seguridad chayta en jatipanco iman pasakuchkan kaypi mana puesto un gubitarikon marca de marcaron ¿qué está pasando? Cámara video vigilancia jatipaykonko enaptin si marca y cuspanco oficinankopi puño con manco, casca bajo con apelego, no sé. Y hay coron covina, chay puño con kumana, chay guardia nisjanta ororancocho. Entonces, chay con atazo más claro y te explicamos que ha hecho bajo con pelegona. Ya contaloría, chay jabarín, ya que asunto con ata, seguramente, ya intervenir con Jaco, por ejemplo, recursos humanos, ¿sabes? Recursos humanos, controlachkan cierto tacho, mamanachom, chay yapan. Trabajador con ata, sí, imagina situación pía, ahí está, recursos humanos, ojo le con plego, ya contador y jabachcani. Bien, ojo le con una pan ni chayaikuna. A ver, que hay camalachos me canan que hay parteja, porque, a ver. Sí, que hay camallas noticias internacionales, man, ya hay cosón, yo creo con plego. Porque mana chaeja ora mana hay pawasoncho ora mana hay pangacho ora mereke
pisejina kachkan, arihanipakuna pues kay noticias nacionales de Moraygonchik, internacional de Jaigos, paricao. Ya son ya 8:30, 8:30 de la noche. Entonces, que noticias internacionales taña jabarizonchi. Kay nisunchi que avión serisqa kay Ryanair nisqa. Avión con absolutin pasado, clase chacona. Aerolínea Ryanair, Ryanair, man, Air ni nacho, no, Ryanair ni no. Grecia y Alemania chayman pawan kay avión. Grecia manta Alemania marin, Alemania manta Grecia goterin chay rutan rikao. Imata pasakurun, aeropuerto man, chay aeropuerto Salónica nisqan kasqari que chay aeropuerto pa. Chayman kutichkaptin wawqillaykuna pallaykuna. Chay aeropuerto man richkaptin ventanillan pakikurusqa wawqillaykuna pallaykuna. Es raro ventanillakunaq manan pakikunanchu rikao, seguramente machi pasakurun chay ventanilla pakikururqa. Es raro que avión pa ventanillan pakikunan wawqillaykuna pallaykuna. Únicos películas con ella pinchadita jabanacá. Natin se ventanillan paki corrupting corona chay ventanillan pawaron wawqillaykuna pallaykuna. Kay avión riki chay Salónica nisqanpi tianman kasqa kay Greciapi. Ventanilla paki koron. Tinchaqa socorosqa antes huknin pasajero wawqillaykuna pallaykuna hapinman kasqa. Antes cinturón nin churasqa kasqa riki chayllaraq pawarichkaptin wawqillaykuna pallaykuna. Chayllaraq pawayta qallarichkaptin antes chayllaraq pawayta qallarichkaptin hinaspaqa chayllapi chikikaqlla motorninta apagaykunman karqa wawqichaykuna panchallaykuna llumpay presionta chiki churarurqa, claro, sobrepresión pues. Llumpay presión tariki churarurqa chay chiquilla ventana pawarurqa o bajo llata churarurqapas imaynaya. Tin antes riki chaqaya huknin hapin hina waqtanpi kaqsirik hapirun chaypas antes cinturón kasqa, claro chayllaraq pawayta qallariptinqa cinturón obligatoriamente churanku. Antes kikimis churasqa kasqa hinatinqa umanpas ya ventananta lluqsichkasqaña ya chaypa sutin succión rikao. Chaypis haparinko, wajanko, tos bulla wawqillaykuna, claro, aquí pasajero masinkuna, chikachakuna rikao, warmikuna astawan haparinko. Mancharikunku wawqillaykuna pallaykuna kay avionpi. Y chayna accidente pasakurusqa, pero antes riki chayllaraq pawachkaptin kaqlla kutigos tiyakuykurqa riki wawqillaykuna pallaykuna. Seguramente suspenderqa vuelonta riki kay avión. Chayanta riki risunchik kay Venezuela nisqanman ya hayka semanataqa, 15 semanas wawqillaykuna pallaykuna. 18 días, sí, pues 15 15 semanaman riki wawqillaykuna pallaykuna chayku. Haykas runa subikuchkan kunanqa tawawaranqa kimsa pachak masninsi wañusqa wawqillaykuna ña tarirunku tawawaranqa masnintaña wañusqata. Llumpayso tawawaranqa masnin wañusqa wawqillaykuna pallaykuna kay avión kay avionpi nisqan avionmanta rimachkaranchik. Kay Guaira nisqan laupi kay Venezuelapi chay sectores Guaira o departamentos Guaira nisqan chay sectorpi riki chay accidente pasakusqanpi. Incluso kachkan fotokuna, videokuna, Rusia, China yanapanman kasqa riki chay especial wasikunata. Estado techo propio, mi vivienda. Nisqanwan rurasqanku chay wasikuna takiaron serikao, pero kachkanta waki wasikuna mas nivel niqkunalla
en aquí en estado probachisqan chaykunas uchaykarin kasqa nispanishkanku. Nichkanta, a ver, casi 17.000 heridos, mallay mama, 17.000 heridos. Chaynaman ña saypaykuchkan waqllaykun paykuna. Añinpa semana paqa haykallaman kachan 3.000 llaman hayparanchau. Y más de 15.000 o 16.000 kunanqa yapakuchkan. Entonces 4.000, a ver, más 17.000 así haypaykuchkan. Más mangra haypanja, siquiera quizás chay pronosticas han como inaps hayparon hasta unos 10.000 a 15.000 fallecidos. Pero mana ya pachanta tarit atenjacucho. Wakeja suma pampas, así que kakuchkan chay wasikuna wichigos chay edificios wichigos hampe. Chayta mana taringaku chayja kanja desaparecidos nisjan lista piña wa oklegon. Chaynan pasako glaguna pips pasakor amigo kuata. Turquía pichayna nishu pachakoyu pasakororja chaypi igual. Chay maskachkan mirachkan. Y chaymantaja ya tiempo pasaron ñan tajuichakoronchik ya. Mejor ya dejaykusunchik ya nispari que dejarorgakoña. Y lista picacorja desaparecidos su tío Guaujilegon. De aquí, pajaricao, que hay Venezuela, que hay Pachacuyo, Iskay Cutita, con 7.2 y 7.4. Primero, chay 7.2, y chay Hatichaygamon, de Pachantap, 7.4 grados escala Richter. Chay Nanicho Tatasperon, chay Napica, Wasikuna Pasre. Leo, Wichikuykon Mankasja. Chayñataq kaymanta rimas parika ari tukuy rikchaq rimaykunaman redes sociales kakuchkan, incluso iñiykunawan tupachispanku, incluso chay tecnología de control atmosférico, más veces como HARP, chaykunaman tumpaspa. Bien chaykunata hayninpakuna rimanchik ñarikao. Pero kay quintuwan si wawqillaykuna palaykuna Donald Trump rica ya no parece que Venezuela que auxilia IP nispallas tropa chayakoron Estados Unidos penas pas chay tropa con acá cochcan auxilia con que Venezuela p tropas estadounidenses o armada estadounidense. Chayna Tanichkanko, Armada de Estados Unidos. Chay quintollawan, wasichakoron, kay Venezuela pe. Chayman Tanichkanko, tagrikao, tantos millones, tan chay petróleo, joljita, apa con Estados Unidos. Y en España nada chayata. Araki chaykamon. Que Venezuela atentinapa nispanchkanku. Chaykuna pasakuchkan wawqillaykuna palaykuna kay Venezuela pe. Chayñataq kay Bahamas avionmanta rikaw chay claro pachakuymanta rimaronchik accidentikunaman temachkanchik. Rimaronchik kay Bahamas pe antes chaypi que Bahamas nisqan mejor dicho kay Grecia Alemania kunan Bahamas manta rimaron chayraq. Chay Grecia, Alemania, piachasqan China, ventanilla antojaros, jaricao, pero que va más piñata avión, wichikuyguswa, avioneta. Chay avioneta perejkunas wañukullanku. Chullachallas escaparon nin wawqillaykuna pallaykuna. Chay pasa con Jaina Punchao. Chay sí que empresa Flamingo Air. Empresa pertenecen seguramente avión de low cost nisqan chay accidente pasa cosqanwansi chay vuelos nisqan suspendiku. Primer ministro de Bahamas Philip Bray Davis paeri que ña pikunan wañukusqan tariki sutinchachkankuña análisis tarway karachispa
nisqanku hukqa escaparunman si kasqa pero mana riki wawqiykuna palaykuna imaynanpim chay avión wichikuykunman karqa chay yachakuchkanraqchu chayraq analizachkanku chay caja negra nisqanta chaypi yaqay chunka wawqiqa chunka wañukunman kas chunka hukniyqa chikirirqa chaynalla riqirisqaku avionetapi taksachalla chay avionetakunaq wawqiykuna palaykuna chay wichikuykurusqa riki llakiypaq kay avionkunapas wichiptin riki accidentes aéreos wawqillaykuna panichallaykuna chaynata riki illasunchik kay Palestina nisqanman niwachkanchik riki kay alto al fuego kay nimpakuna karurqa alto al fuego o sea Donald Trump obligarqa Irán firmaykuy alto al fuego ruwasunchik chay paz tallar warasunchik amañay masta peleasunñachu nispa riki ruigapakusqa incluso maqtachata ruigaspa firmachinman kasqa acuerdollata riki mana acta de pacificación sino acuerdollata ya hinaptin riki ya firmananchipaya mejor chay pacificaykusunra amaña riwanchinakuy kachunñachu pero chay alto al fuego o chay pacificación punchawkuna waranja masninta wañuchinmanku kasqa wawqillaykuna palaykuna mana Israel respetasqachu chay alto al fuegota hinaptinqa imapaqya chay alto al fuegota firmanku mana respetananpaq wawqillaykuna palaykuna burla prácticamente chaymi Irán mana firmayta munarqachu imatam ñuqataq firmachiwankichik mana qamkuna respetanaykichikpaq qamkunaraq respetaychik nispa alto al fuego hinallata atacachkankichik nispa riki Iranqa nirqa riki yanqallam alto al fuego hinaspaqa baleachkantaq waqtanpiqa kaylawnin waklawnimpa chaymi tupachispa nirqaykichik imayna huk runawan piñanakuruspayki riki ñawpaq pura sayaykuspayki ñuqpa pacha mañay peleasunñachu nispa makikiwanqa taqllapayachkanki riki simichaykiwanpas ruigachkanki pero chakikiwanqa haytachkanki huknintaraq wañuchiy sumllaraq pero imatam haytawan mana miki chaki siqsirutin pantasqa haytarullayki amaya piñakuychu nispa pampachaykuwan antes firmasunchik pastañaya pampachanakusunchikñaya pero hinalla haytachkan haytapakuwan mana firmasunchik haytapayawanki llumpaytan papa amañachik haytasaykiñachu nispa chaynam pasakurqa wawqillayku yaqa burla hina kaypi ña chiqapchaykamunkuña según Ministerio de Sanidad de Franja de Gaza Nikaramun waranja isqunchunqa iskayniyuq runatas wañuchinmanku kasqa Israel mana respetanchu wawqillaykuna palaykuna chay pacificación nisqan firmasqankuta más rimari wawqillay panichallay chaynallataq riki kay Irán, Israel, Estados Unidos chaymanta rimasunchik kunan tuta chayllamantachusmi kunan tuta rimarusunpas porque timpaypaptinchikkunamanta rimana kanqa hayninpakuna Estados Unidos ruigapayarqa Iranta incluso Israel tapas anyasparaq Israel amañay atacayñachu Irán firmarunankama nispa manaña munakuptinpas Donald Trump riki kaqaya pagasayki mana qanqa pagawankimanchu nitinpas qatarmi pagasun qatarqa vecinollaykimiki paykunam pagasunki nispa qatarpas ari pagasaykichik wiraqucha firmachaykuya chayna ruigapayanakuy karqa riki pero mana Irán firmarqachu mana paqwaychata firmarqachu unikoqa firmaykurqaqa chay huk acuerdo nisqallanta
Bueno, acuerdo pener jari que eres un chic me waka Europata, chaypim firmamos un chic, nis pari que cho nina corgaco, y pero ni chaypipas mana firmamos gacucho, ricao. Preacuerdo, acuerdo ruranancopa, chayla firmas carga. Pero kai semana caja martes exactamente, Estados Unidos caglia bomba cachay con Irán, tabaco llegó no pelego. Y me inan pica y pasa con ya nerganchiña, a ver, Estados Unidos y mata maña corja, que Irán rindicos pan, arma nuclear o uranio niscanta entrega nampa. Amaña más ta arman con nata entrega con nampa, pero manacha ahí ya pachantachos, pistolas, fusiles, tanques, hay una tacho, sino importante con nata, misil con nata, principalmente nuclear con nata, naspa promete con encarga, o sea, según Estados Unidos, ni siquiera han llegado. Según Estados Unidos promete con encarga, amaña nunca arma con una fábrica nampa. Y en España hay petróleo entregas panricao, Estados Unidos administra nampa, y hay franja de gas que Estados Unidos van a entregar para controlar nampa. Chay na carga chay acuerdo. Según Estados Unidos, claro, mana chay hecho son 25 acuerdos, o aunque le 26, 27 acuerdos. Ya pachayanta la chulamanta manaña, y chay pitas cachcar karik amaña más tata. Que Estados Unidos atacan nampa, etcétera, etcétera. Irán ya maña corja, como ñojaiku ganaron guerra, por lo tanto, ñojaiku controla naiko que Estech Hormusta. Estados Unidos pagaba naiki y además hay pacificación gana manaña Israel atacan a ñacho vecino yactaconata como Palestina, como Gaza, chay con manaña atacan a ñacho. Atacaroten ya con muchos canque chiquinis, chay nan baricao según pedido de Irán. Chay acuerdo pem hasta con camapas mana Mayejín pues firmancho, porque mana tu pancho, por ejemplo, franja de Gaza llaman trimaspa, Estados Unidos controla itamunan franja de Gazata, Irán pas controla itamunan. Pero último, hachay franja de Gaza tapas Estados Unidos, neros jariki papay, está bien, hamche que controlan que firma ella, firma y janis para obligas, claro, es una trampa, pues, ¿no? Trampa, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Chay trampa tari que roachi tamonar jari que Irán man tompana apenas chay mangina jari que Irán atacan pa. Pero mana Irán firmaracho, pero aceptar ja de que Irán Estech Hormuz tari administran pa. Y control kachkan que Estech Hormuz pecha Irán tupagning lindape chay pi pagas panco petróleo tajepicos pa coticonango pagricao. Pero imatak pasa con Estados Unidos ari nichkas papas que empresa conata nicos, señores empresarios. Imatamo que Irán tak kasuchkan que cheja, ñogaman la mitad ya tapaga igual Irán man tanto para compañías aquí que cae la 80 más no va a clavar ni tacho, así que no hay ni un problema. Tengo que con claro, que si Estados Unidos me paga son China tenga además potencia mundial, armario, caine, y además menos, menos, pagón menos ya. Irán ya tam ni sotari que cobraba canche, alguien me. Estados Unidos está de caso son chinis para cae la cuchuchan tariki pasas ja buques petroleros ni sangona. Kiken Donald Trump también que limpacona a la vacuna kikillan. Audio con agachkan, chay penichkan rikao. Estados Unidos me chay radar nin tari que destruyeros pan totalan chimpa chimor kimsa chunkantin buque petrolero tachaymi que chay petróleo mana llumpayta huicharer gacho. Alintam Iranta puñorachini koriki chay radar ninkunata destruyeros pan ispa kikillan a la vacuna jarikao y claro chay
Como internet kachkan chay publicación na tengare que Irán kunapas ñawin chaykurqa ya ves buslakuanchik nispa chaysi kay martespaq kay Irán riki chay buques petrolerosta dinamitaykusqa imatam qankuna mana pagaspa chay lawllanta purikuchkankichik kay lawnintam purinaykichik nispa bombardeayku hinaptin manchakuymanta waqti buquikunapas derichanku amaña papay bombardeamaykunchik qamkunaman hamuchkanikuña permisota qawanaykikupaq pasachiwanaykikupaq nispa buquikunapas muyukuykun rikaw Estados Unidos si bien cierto ñari que umallerurqaña pero Irán riki chaynata chay kasurachikun misilta kachaykuspa chayna kachkan tingri que Estados Unidos pas kaqlla qatakayta qallaykun Iranta chay linda plamarqucha patanpi kachkan riki chay control chaytas bombardeasqa chay radar imanatay yacharqa maypi radar kasqantapas utilizka chay radarkuna rikaw chaykunatas bombardeanman kasqa chaymanta ultimuta bombardeaykurqa machum kay Iránmanta Rusiamanmi huk tren richkan nispa qaynipakuna rimarqanchik anchay tren riqtas chakalawpi Irán linda chay cercanpi chay chakapi chay trenpa purinanta bombardeaykusqa Estados Unidos wawqiykuna chaywanqa riki castigachkan Rusiata castigachkan Chinata porque chayninta trenninta kama aparqa riki petroleta hasta China kama rikaw tren richkan vagonkunata pisanaykun riki 50 vagones en vez de 50 camiones ya 50 vagones combustible rikuchkan porque chayqa riki motornin allin qhari kaspaqa pisaykunki vagonkunataqa hasta 100, 200 hasta 300 vagones wawqiykuna entonces hayk'tatataq apanqa chay entonces China Estados Unidos atacan rikaw Iranta achka kutita rikaw Iránpas kutichikun naspa riki destruyeron kay Qatarpi kay Arabia Saudí chaykunapi kay Estados Unidos pa base militar ninta Estados Unidos atacan Irán kutichikun chayna kachkan kunankama wawqillaykuna pallaykuna Irán tariki Trump bombardearon y Irán ñataq kutichikun nisyu piñakuywan se base militar ningunata allí destruyerapunña niskan riki chayna rimay kachkan wawqillaykuna pallaykuna chaqaya niskan riki martes negro nispa chaykamunku Comando Central de Estados Unidos CENTCOM chay martes punchawta bombardeaykunman kasqa objetivos iraníes nisqanta porque chay estrecho Hormuzpi kay Irán kimsa buquita riki kimsa buquita puni bombardeaykusqa rikaw chayna riki wawqillaykuna pallaykuna ma chayllachu kaypi niskan kay willakuyman hina Estados Unidos incluso kay RPP noticiapa kay repetisqan riki ma chayllachu sino Donald Trump kunanqa manaña chay pacificación nisqanta maskanñachu manaña incluso kaypi BBC News Mundo nisqanpi publicaykusqa kachkan Trump nikunña chay alto al fuegoqa tukurunñam nispa o sea Trump niskan kaypi chay alto fuego tukurunñam nispaqa ñam chay samaymi tukurunña kunanqa guerramanmi kutiykunchik kaqlla ninan wawqillaykuna pallaykuna ahí está, kikin Estados Unidos pone nichkan ñam chay alto al fuego tukurunña entonces vuelve la guerra wawqillaykuna pallaykuna guerra kutiykaramun mana chayllachu como kay alto al fuego ta rurarqaku rikaw sábado domingo incluso tanto runa iskay waranqa masnin niskanmi kaw
multitudinaria participación chay líder supremo ko Ayatollah Ali Khamenei paita abian manku kasqa kay irani kuna chay Ayatollah korike aparte líder político es líder religioso porque kay musulman llaqtakunaqa chay líder kunaqa es político y religioso chay iskayninmi awqillaykuna manami kay ñuqanchik lawpi hinachu política es aparte, religión es aparte. Por ejemplo, presidente kanmi ateo rikao. Entonces mientras ocupe mana. Entonces chay Ali Khamenei tari maqtachata kuyasqa kunaspan seriki iskay waran o kimsa waran nisqan runakuna aviasqa kuriku awqillaykuna kay sábado domingo tarikao. Hinaspas chaypi chay pampasqanku hora chay pampanakunku a la vez hinaspa chay homenaje nisqankuna ruwanku mana payllatachu sino chay wañukuq kunatawan pero principalmente kay Ali Khamenei tariki wawqillaykuna avianku chaypis kay musulmankuna mañakunku venganza nisqanta Estados Unidos tas amenazanku Donald Trump tas amenazanku awqillaykuna pallaykuna mientras chay pasakuchkantin Israelñataqsi asikuspanriki nin ñuqaykumi chaqaya chay Ali Khamenei chay líder ninkuta wañuchiniku chaynam qhatiq ninkunatapas riki sepiykarisaqku kunan chay Ali Khameneipa churin riki gobernachkan hina Khamenei riki Ayatollah Khamenei y paytapas amenazachkanña Israelqa imaynam taytantu wañuchirqayku chaynam pay churintapas wañuchisaqku chay churinta pipas reemplazanqan chaytapas sipiykarisaqku ñuqaykum Ali Khamenei sipiq kachkaniku nispa astawan kaykuna piñachinakunku riku awqillaykuna pallaykuna iranikuna rikao vengakusaqkum chay tayta Netanyahumanta chay líder de Israel hinaspa Donald Trumpmanta paykunam chay huchayuq kay jefeyku líderniku wañunanpaq nispa amenazasqaku chay hayninpa chay pampanakuy chay homenaje nisqan punchawkunapi iskaynin yaqa semana wawqillaykuna pallaykuna chay ceremonia ruwakurqaku rikao y kay semanatañataq porque kayninpa pasaqllaraqmi ya semanallan pasakurqa kay punchawkunañataq rikao kay OTAN huñunakusqaku chaypi Donald Trump participasqa Canadá participasqa Europa llapa OTAN kunaya rikao huñunakusqaku kay guerrakunamanta parlarinankupak tanto guerra Rusia-Ucrania tanto guerra Israel-Irán imaynatataq OTAN yanapasuanchik imaynatataq llamkasunchik chay enemigunchikkuna vencinanchikpaq nispachik parlarqaku pero justamente kay Iránmanta riki chay llaqtapa mañakuynin kay Donald Trumpa rinrinman chayaron wawqillaykuna pallaykuna hinatinsi manaraqpas chay OTAN huñunakuy kachkaptin chayman alabakuspa avionninwan chay Arabia Saudí chay jefen regalasqan avionnin kachkan avión moderno pero chay avión moderno riki mana chay avión presidencial nin hinachu riki a pesar moderno kasqan hinatinsi chay avionwan risqa alabakunanpaq kaqaya yaykuq hasta avión modernokunawan millones pachaninkunawan ñuqaykuq purikuniku nispa riki Donald Trump ñuqallayqa purikuni Donald Trump apasqa pero chaymanta ayqimuspansi wawqillaykuna pallaykuna chay llapa sistema de navegación nin chay llapa chay teléfono hayanakun chaykunata apagaykachispan huk base militar estadounidenseman ayqikusqa kay Donald Trump hina chay avionpi
y chay base militar estadounidense piñataxi suyachkasqa chay punta avión nincha especial, avión presidencial, avión chaytaqa ninku avión de la muerte nispakunaraqchu. Chay avión man hispikuruspan llaqtanman Estados Unidos man kutin pakan llawawqillaykuna palaykuna kay Donald Trump. Pakan yariki, pero imaynanpin chay pakan ya ayqirqa Donald Trump chay OTAN quñunakuymanta porque Irán periki chay lututa apaspanku amenazakunata riki churamuchkarqaku. Kay tayta Donald Trump tam wanchusunchik chay Netanyahutapas wanchusunchikmi nispa. Imapaqtaq liderninchikta wañuchin nispa rikuwawqillaykuna pallaykuna. Por ejemplo, chay ayqirun hinaspanñataq chaqa videokunapas kachkan kay redes socialeskuna, principalmente TikTok, chay X chaykunapi kachkan, publicasqa, incluso YouTube chaykunapi. Incluso analistakunapas chayta riki publicamuchkanku hinas chaypi nichkan rikaw kunanqa Irantam kaqlla bombardeasunchik nispa wawqillaykuna pallaykuna kaqlla qallakuykun. Puntakunata bombardearanchikmi, pero chay bombardeasqanchikmantapas más paqwaychatam Iranta chinkanankaman bombardearusun nispa wawqillaykuna pallaykuna. Chay Irán runakunaqa maqtam total malo runakunam kakunku, manan kuyakuynin kanchu. Chay runakunaqa asesino runakunam nispa yanqa rimakusqan kachkan wawqillaykuna pallaykuna. Mana chayta repitichiyta atiswanchu kay programapi, porque chay editasqankuma hina riki chay napas kachkan churasqa rikaw, derechos reservados nisqan, chay napi mana atiswanchu. Quizás kaqchanta riki quizás cortuchata repitiykachiswanchu, pero mejor en vez de chay repitinata rimayllanchik rimamusqa rikaw. Prensa riki tapun imaynanpim Donald Trump chayta rimachkanki imaynanpim ayqimuranki ari wañuchiwayta munawanku, wañuchiwaynanpaq kachkaptinmi ayqikamuniña nispa wawqillaykuna pallaykuna kunanmi saqa Iranta bombardeado, justamente Iránwan kaqlla bombardeanakuchkanku wawqillaykuna. Estados Unidos bombardean Iranta, Iranta kutichikamun, pero mayqintaq si masta sufrichkan bases militares estadounidenses, ejército estadounidense wawqillaykuna pallaykuna. Pero iskay rimaynin kachkan, Donald Trump nichkan bombardeasunmi Iranta, Irantam waqachisunchik, pero Iránwan negociaciontaqma, porque chaypin petróleo kachkan. Hukpinin negociación nispa hukpiñatanin manam atakasunmi, chinkachisunmi nispa chay iskay rimayniyoq kakuchka wawqillaykuna pallaykuna. Kaqayrik incluso periódico iraní chay pasado, kay punchakunallapaq huk periódico iraní chaypi kayta publicaykamunku tayta Trump, chaynataq kaypi kachkankay kaypan sutin mira de arma o de rifle ningo, rifle pa miransi kayna. Kaypi nichkan riki wawqillaykuna pallaykuna Donald Trump bajo la mira nispa rikaw, la venganza es segura nispa publicaykaramun. Imaynanpitaq chay OTANmanta Donald Trump ayqichirqaku chay Servicio Especial de Estados Unidos, Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, chaynam chay sutinqa, o más veces como CIA. Paykunas wawqillayku FBI CIA paykunami Estados Unidos pa chay serviciokuna rikaw. Paykunas Donald Trump engañarusqaku hinaptinsi Donald Trump a propósito engañarusqaku Donald Trump Iranta atakananpaq. Claro que venganza chay karqaya, pero manami que venganza nispachu ahí mismo riki ya maypin Donald Trump kachkan chayman misilta mandasunchik tollapa chay dronkunata mandasunchik nispa rimaraku simplemente chaypiqa como cualquier llaqta rikaw chayta rimakurqaku wawqillaykuna pallaykuna.
Pero chay servicio inteligencia de Estados Unidos ñataq si chay video kunata hawachi Donald Trump peligro pem kachkan biday que kay OTAN reunión mantam ayhinay que Estados Unidos man ripusunchi kunan linas bay que chaype pakakamuy porque mana chaja sepero son que kay avión intentam dinamita iko son que nispas tokoita nispan Donald Trump llata que mancharichis kakonates kata tatas tingra ayhisqa incluso chay Irán mantarimas iraníes pueblo malo iraníes runakunaqa asesinos chaylla parunaqa maqtacham kakunku chaymi sepenanchik nispa rimakuyta qallakuyku wawqillakunpa katkatatasparaq porque mancharichisqa kuriki kay publicacionkunawan mejor dicho kay publicacionkunata hawaspa chay servicio de inteligencia Donald Trump los creyeros ahora sí vamos a atacar Irán ningriko palyaykuna Inaspa kay nichkan kay justamente kay periódico peruano RPP chaypi publica karamunku kay nanispa tenemos 1000 misiles apuntando Irán si Teherán yapatawan wañuchiwayta munanqa Hinatenka atakasunme kakuchkan 100 misiles. No, 1000 misiles, Porque jainin pa chay reunión peri que chay servicio inteligencia kay Donald Trump tak mancharachis que mana cierto chuchukarqa chay wanchinik sino que chay luto puncha que japarekorqaku venganza Donald Trump chaynata yakun wañun nang sutinchanchirik hukwan rikao. Entonces, posiblemente chayqa kanman karqa wawqillaykuna pallaykuna, chayqa kanman karqa wawqillaykuna pallaykuna, wañuchiyta munarqaku. Pero Donald Trump nichkan sichum ñuqata wañurachiwanqaku hinaptinqa 1000 misiles listo Irán destruyinapaq. Chaykama kunan chayaron wawqillaykuna pallaykuna kay guerra Irán-Israel. Hawkayaymanña pacificacionmanña yaykuchkarqa incluso Estados Unidos rigapakuspara nerga Irán firmaykuya mañay peleason ñachu pacificación yakachon nispa pero kunanqa imañan pasakuchka no hay pacificación ya no hay pacificación ahora es guerra Irán 1000 misiles kakuchkan listuchallaña kan sepisunaykipak nispa wawqillaykuna peleykuna pero Mojtaba Khamenei kay Ali Khamenei pachurin con actual líder máximo iraní paypam sutin Mojtaba Khamenei pay nichkan como Donald Trump nichkan kachkanmi waranja misil kunam listuchallaña Irán bombardeanapaq y Mojtaba Khamenei ñataq nin papay wañuchisqaykichikmanta chaynallataq hatiqninkuna wañuchisqaykichikmanta wakiq liderkuna wañuchisqaykichikmanta ñuqayku vengakusaqku va a haber venganza de sangre nispa wawqillaykuna kunanqa igualmanta amenazanakuchkanku igualmanta kay tayta Mojtaba Khamenei chay papan rik Ali Khamenei chayta riki chay pampaspanku chay ceremonia chay lututa ruaptinku manas asistisqachu hawasqa a través de internet chaynallatas hawasqa porque Estados Unidos y chaynata Israel se dik listuchallaña rikurikuptinqa misilta kacharinanpaq wawqillaykuna palaykuna suyanman kasqa chaysi kay Mojtaba Khameneiqa pakan wawqillaykuna chay ceremoniakunata hawasqa mana publicowan hawachikuspalla claro, público pagan la javarachikun karqa hinaptinpas ya tiene pues, servicio inteligencia chaychik waqaywanpiña chay Mojtaba kachkan de vuelta hay que atacar o sipisunchik paykunatawan taytanta hina ninman karqa rik wawqillaykuna pallaykuna chayñata riki chaynallataq último ripuchakunanchikpaq ñari que tocorunña reunión kay OTAN chay Donald Trump participarqa chaymanta manaraq tukuchkapti riki ukucha wasi riki ayqisqa Estados Unidos man avión ninpa chay llapa chay sistema navegación ninchu chay radar ninkun chaykunata apagaykusparaq ayqisqa riki base militar entre base militar mana riki normal tañachu y ñari que kay presidente Erdogan
líder turco, porque kay Turquía pas OTANman pertenecen, paiñata chay clausura hora regalasqa revolverta munición neokta kay defende kunaykichikpaq nis oqllaykuna pallaykuna. Pero kaypi iskay rimay kachkan, pero principal rimay kachkan imaynanpi regalasqa kay arma kachkan munaptikichikqa rantipaq ni hinas regalanman kasqa oqllaykuna pallaykuna, ya está. Chayqa publikaykamunchik. Kay tayta Erdoganpa chay rurayninqa kasqa kay arma kachkan ñuqaykupa rantiwanaykichikpaq ni hinas. Ahí está un arma bonito, revólveres Gamusay 357 Magnum especial, cada presidente a ver si nos compran armitas nispa, pero wakej kunañataqmi kayta analizachkanku imaynanpitaq regalanman karqa, imaynanpitaq ciertuchu chay solamente armata rantikunanpaq hinalla uycha ukchu karqa umanpi nispa yuyaymanachkanku awqillaykuna. Pero según kay waki willakuyman hina kay Turquía nisqanpas fabricansi riki kay armata rikaw kay revólveres Gamusay 757 Magnum nisqanta chay siriki industria turca. Entonces chayta rantikunanpaq rika llapa OTANkunaman ofrecinman kasqa nisqanku. Chayñallataq kachkanta chay Turquiapi fabricasqaku kay huknin revolvertapas MKE nisqanta, pero chayqa punta arma rika 1990 wataperaq. Y kunan ultimoñataq kay Gamusay nisqan rika, Gamusay 757 Magnum. Ankay armataq kay revolvertaq mana riki revolverllatachu regalasqa munición nintapas qusqataqsi kay munición ninkunapas nispa rika awqillaykuna. Bien, kay kamalla rikarqa kay sábado punchawpi programallanchik pajarinkunaña riki mas willakuykunata qhipirikuykuspa chaykamulachkasunchik. Kunasaq ripuchakunchik awqillaykuna, ripuchakunchik pasachakunchik pajarinkama tutamantaqa paqarin domingoña. Feliz fin de semana awqillaykuna pallaykuna. Chaynataq sabatistakunapaqa kay congresuchusmi leyta ruaykamunña samakunaykichik punchaw kananpaq. Es que señores sabatistas, religiosos sabatistas, rikachkan sabatistakuna rikaw, como caso de los adventistas, como caso de los israelitas y otros sabatistas, sabadumpi samanku rikaw, pero kunanga como ley peruana y ley de la democracia rikinin domingom samanaqa manam sabaduchu. Tenga, por lo tanto, domingos, día del Señor, día de descanso, ningumiga, pero con el Congreso ley taraykamos sabatista kunapaq, sábado samakunankupaq, domingo erukunaqalaqa domingo samakunankupaq rikaw. Leykunapas chaynam kachku awqillaykuna pallaykuna. Ripukullani. Rimarininchi. Punchawpa mitakuyninpi revista semanal Rimarininchi chayaykamun tukuy willakuykunata